Folofa fatalo fatu ele taununga manuia au mga luenga o le niaso e pe ona ele tatu wotunu malole ngalu due malole tawatai iso o se vala wina pokalame sulu lama pe on maseniai fa fa sta sitato mafuta ile mana vo au mga luenga malole se fomluia seta ya manuia la sunga kan malole tawatai i fa tu niaso malole sa ya se fa ngal mga ipu ole uso ya mati ni fai la oficina ya fa tai ma malo tato tunu malo la val ngalu rue so se fai va so se tiu te me so ta po inga I maota malawa le ngata sa mo ni fa malo fo ni tato ainga o bo ma pa anga I olo mai mo mai so se ta for kelope fa yo no ya le tau tu ma le unanga ale fa ka sa tv malo al fa to le ni yaso malo fo ilon sai e ula vai na tele fa ngata fi tai fa ngai mi tato ale lama tato te fo lau le manui o le tu ne va malo le au fai talo au fai rot ia ba au fai ngal fo le tu la fai ngal tofi so se fa fai tau langa fa malo la tu talo fai en fa tau nuina ia fa ma tuti ia ngal fo sa fa ngai mi so tato tu nu ne yes yo malo lava fa malo ne tato matua e wa alu po faliula so ifua ia ile la to te talo ma le tapo inga le ngate mota malau fa malo ne tato to si mapi fangalele fa malo fo ne tato ma to pensione o mapu ma fi au ma ngaluenga malo la vol fa to malo te talo ia mai se ia o la to tapo inga ma o lo manue pe ia fa vola tu fa malo e tato long ni em tanga luenga pesnisio ala manue malepa fa pe compagnia le SOS mai lava I pudenga sio I tanga te whainga rua. Nia wha malo fo I whia au matiu te sa whenga I neas. Wha malo inisio mtanga luenga malo pisi nisi ma company wha lapotonga ia awale tautua male au nanga. Ale la se atu tato pokalame sunga hims. Ia pole hafo estatu wha malo stino ne fiafi. Ia wha lalo eto to maulunga martino puta. Ia so swani fo e mausin fa. Ia awale mai moanga le tato tunu manai fa fianga. Te riu mai wha awanu mafutanga pokalame ole sulaulam. Makua o leksele alela o le upper body o lower body le la low upper body le upper. Okay, you can see it. All different sit up, leg press, 10 reps, and then move around. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember, this is the upper body. The last time we just finished the leg, but this is upper body. Move around. Here, legs extend. You can see this to build the muscle. The legs. That's good. Yeah, you can do that for the whatever part of your body you must do it. 10, fear. 6, 5 out. 8, Okay, yeah. 9, 10. Okay. Mother, move up here. You can see this is very important. This is for your legs. That's it, yeah. That's it. You can see 10. That's for your lats. This is for your legs ascending. That's for your shoulder. This is all upper body. Upper body, your leg, the power, and this is your upper body. 10. Okay. Yeah, move around. This is for the stomach. Okay. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Go. Move around. You can see all of the legs, the stomach. You can do the back. You can see the shoulder up there, the chest. So this is all upper body we are working on. The stomach. You must have a good muscle in your stomach because this will control your breathing.
Agostino Urola. Exercise is life. Silo foi se alo yai pe mga oi fa mali o lo koe o le angelu de mea e ako ai lo fa mo o kupu fa la glave o le ngai lava e kau makimake pe fai sa wo e masoa inga ngai me ange o sa vali aki a oi ala ngai sau fa i o kala ange fa ku sa o lo male la e alo e kan kau kala i fale fai nga ka le ki nga ili kele o fia fai aku e kum le ma lo la le e pe se euro e se lau mai lunga i lalo o mea o mo ia ke oi le kali lea o au kakalo a uia momo o nga fai vavale e pe le vai o yo bitana longa kafe mo le se mea e fai e o se moi o le ma fai le ngau ngau wak makau ma fai a o mare pesi mga o mai pesi mai you know what's waiting on me.
Ya molanga fa te tele le sunga hims. Mo le fa malostino. E selmana ya. Ma le tele le fa na tu le tu mari ora tu volevo na. Ia le mana yo fa malostino hims. So se va ngorti. O se va ngorti no mesela. O tau po kala me sunga hims. E o fa tasira fa malostino. Malau tau sap? Tau sam. O le tau singa o so fo malo le. Wa ai isi mea te unai te whaia e ono a fia ero so fo mara loina le o le si vaenga le fau tō mai hims mea lo le tau mawhala malos ma tau mawhata pa ala le si fili le fa mai hims ia wa peo le ai wa ai sto ina o le o lo no wingala o le ala wo whaalu whesasi ilo ma hofa le fa mai nesunga matin e le fetau mo lua ono tau sam ale ala wo lo sili lan le fetau mo matin le anga tau mafta pa e wa fai me no metawa e ma fai na sui lau tau sam e sui lau tau sam le meta mafa malo lo ina le ai le ma fai na sui mai le tapa e sui mai le tapa e le tapa
Ya, ai i fai tu. Ele vai. Te longa olo vai le tamo fta le sunga matini pe la bana fai mai lava wa onga ya onga fai. Tasi le ulo nganga. Ya ile lo la sunga ya tapola. Wa foi e tausanga i vatu matini o wa tai ulo tama sunga ya tapola. Ele ulo ala tapola atonu ana ulo ngai tapola. Ya ele ulo ma ya le sile ulo lis. Ya le wa fi wa te le la faina. Anta wa. O soi fo malo lo. Ya ulo tama ya. Ia wa mona ulo tapa. Ya le pe ton fa ya pi ke le tono le. Half time sunga hims. Half time mo fa malo stino ne fiaf. Ya wa fo ele soi fo malo lo ino tato tono. Ele ngata la hims. Fa malo ini so tato paang pe ona ifo la fionga le toto ali ma le company resep. La tu fo tau tua ma le nanga. A malo le company aliki. Le sile a company nga le lang lo ina ni so tato pukalame o le Island Rock. Business system. Ya manisho na tato paang. Jadi pa ia tato paang pe foi Uncle Johnny. Ya. No ko ingo sing. Yo tu sei de Hannes. Ya. Tasi yo na tato paang ya malitelo na tato paang tangal wenga le malo o business o company ya o fo mai la tu mala unanga a wale lango ino na tato porkalami. Alela mai mo mai tato tunu ya I pespesenga ma vivi ingo le tua ya wa fo le tato ta penanga fa le nganga mo le tato ta poingo smell mai mo.
ia ni sina vivi ngole tua pe mai mom si sila melta to tunu pa malo le tau tua tanga luengo so fo malo loino lo fatino ia wata to tu pui ele ngata ele tuile mo le au matua ia fa pe fo fanga so ngo tu ia fana ia mesela o le tau tu le tanga luengo ele tua o awai fiula to tu li to me tanga pe tu la on al tau le ia o le tau fanga solo le mtanga luenga malo lava malo lo sai mai lava ile minsta lango fa malo lo fisili malo pulenga ya mai se le tau tua li i matama itai tau soifuo fo mai ya o lo feso so ani wale ni fa mo te lero tu sao ya fa malo fo le mtanga luenga lo yo si mtanga luenga pe ba ngale de sa ngal lu ne so atua wale fa tau te ino ta vale fo i lunga te le va mai la vale tai i se o mai le au ni ia ba ma na ia la valo te vai i te fa alo pio feo Israelia i le vai pio o le bere ale ina ta fiel me no so tu la fa no le vai o tambe i lunga o wa ia malisi tu tau o pio na mtanga luenga yo lo nga lu e lo so fai tu la fitua solveas fa malo tu tua ia awalo tatou atunu ia amna to lo tatou se mai lisi mai nga taua tatou pokala me tatou fainga lotu le fo tatou amata ile tua tao ta fo tatou wa fane to fa fo le vingo le tua e na o tau no manu ia fa matute sa fa ngai mala tunu ia le to pen mai le tatou fainga lotu ia sa ni de fakasa mai sama me ila lo ta inga sunga fa fa ngai ia fili langi to le fo ia si mai fa fonga man mai moanga le tunu fa pa e na le tua le ta po inga ia awalo na vi inga ina fa telena taliu mai fa awalo ta to maftanga kalami o le sulo ulama ya mapumai au nga luenga le yaso i tai tunga yai tiu te mwhaiva sa whianga yai a tau toi whafo i le vinga mai whaftai le tua o na o lana tai te inga i soi fua mleola tātou tāpua tātou tā mo mato yai le nea whiafi o le vinga lawa mai whaftai e whafo i lau whio e tai mātou te le mawhaia se mea e au noa malo whātasi mai o mātou māla au se e pāpitiso ina i mātou uma e ana i lau lama nganga pa ia ina e mwhaia no mātou whaile nei sauninga i le nganga ma le whamao ni lama ai o toi meu ma le whasisili na o lau lama vi inga nei se ia o le whavavau lama Amen. Na yupu mai la fionga pa ia le tua. Tu sfilfilia mo le nea fiafi o le. Ma tai o lon tau po sful maliva. O te whaitau wina ni nai whaiupo. Pa fonga mai ia fionga pa ia le tātou tua. Ne tali mai leo Peteru. O whape mai a te ia whauta, o mātou tu ua mea uma. Ai mātou mulimuli hatu ia te oi. Sa fo se mea mātou te maua. Ona whetarai atu ai leo Iesu ia te ilantou e moni, o te whai atu ia te outou. O outou o mulimuli mai a te au. E a te tia lea te rio le tangata ilo no whaari ma malu le toi fuotain. Tau te tia ai fo i no whaari e se fulu male lua. E whaam sino ai tu a ingo i Israelu e se fulu male lua. Ai se tasi o e tu o whane po uso po tu whawhine po le tamā po le tina, po le awa, po le whanau, po whanua, ono lo ingoa. E maua ia e tai sautua se lau. Whai fo i mona tofi le ola whawawau. Ai to tele o e ua mua mua e vea muli muli. O e ua muli muli fo i e vea mua mua. Am luene tua, tātou whanongolongo e ana whiong pa ia sa whaitau ina. Tuma watu ia te ilo na vi inga. Nei se ia o le whawawau lava. Amen. Tātou pese ua saunia.
whauwhaunga whale nganga mo tātou le nea whiawhi. O te whiwhaunga ina le whai upoe lo sulfito le mātai oe. Sfuluiwa sa whaitawina e whai mamatua. Ona tari mai leo pe te ria te ia whauta. Ua mātou tu ua mea uma e mātou mulmuli atu ia te oe. Se a foi sa mātou mea e maua. Mana tu au tu o ma fo fo muli male loto talitong muli male loto talitong tasile ne ofisiri mate tupa pe telu no fai a Yesu o le ansa la to me mo la to me lo fai wo tu o me o ai pe ese me mo pele Polinga mai le fesidi le o anto toa le alu pe telu. A o se fesidi foi o lo anto ngi ai le manatu fa pito. I se manuia e moa ia. Ono le ngalu e nga o lo fai. Ai manina le tali e Yesu. O to ia e muli mai ia ta. A te le ateli o le tangata lo no fari. To te ai foi mo o to. O se fa e le atua le tangata e muli ma le fa maoni. Tali tonu ma fatu tua ia te ai se tu one fale o uso po tu fa fine po le tama po le tina po le fa nau po fanua ono lo ingo e maua ia te sau tua se lau e leo le fa le tino le tala no mai le ha o le fa le nganga Pesa io lo feta laileri, awane popole. E toi maua isi tua fa fine e tele, uso e tele o tama o tina, o fanua e tele. O manuia le au maua. Ele tangata e muli, ma le fatu tua i le atua. Samoai. Au tanto iai tiu te mawhaiwa, ua manawina iai lo tanto uola. E iai se o lo fesili a pesa o el mele e iai. E mese ana pe a feto aya mas fa fita o liongo ngai le amta. A se lu i wau mai le ina ia o tatou talitonu. Io tatou lama tangata taitotas. E ala ia tatou fai ngā whiriwhiringa i tiu te o tatou whantino e fai. Io tatou muli ai ma le loto talitonu. Ai mese lama i lo tatou whaanga ina. Ia whantino ma le loto atoa. Ma lo manino i le atua au ai mai, ma le amana ia o tātou i ana whiau ese. Te lea ni se muli pōngsa. O no mea e mana o ai, mea whaale lang nei. O no o mana o e, kia whauringa pia i lesi tangata, want to be somebody else. Be yourself. Au tana lea a Yesu ia pete. O se whama alosi mo i tātou uma, o i tātou uma o e muli mai a te tia le a te rio le tangata i lona no whare. Tau te tia i fo i mo uto. O le ata o whamanu yanga le atua, mo le tangata talito. Lama whai fo i whiau le nei tau sa. Io tātou muli mo le tātou talitonu ato toa i le atua. Ma le whaau ngā ina o i tātou e whai mana mea whai ngā. E rea iai se mea tāte popole ai. Muli mana mautinoa. O lo se sila fo ngā lofa o le atua. O ia na te whamanu ia i au wala uma. O le ana foli nana muli ai te riso. E le wha loto lua wana ia mautinoa. O le ana lea i malo. E ui na ui mai pua ngai na ia au mai ai le ona mo i tātou uma. Ina ia maua. Ma maua tili ai la. Tu mawatu ia te ilo na vi. Amen. Te o tātou stai. Le tua sisile selo mātou tama. O lau fio lama e au ina vi ia ma whawhitai. Ina ua mai e foi whiau mga luenga o le ne yaso. Whawhitai o lo manuia seo mātou watu no atua.
Mai lava yo na tai se yo o lava se ua pito i tita. Moli mawina lo wanga lelei, e ala i le soifuanga o se o mātou ni atunu. O lau leo leonga ma lau tau singa i le soifua. Ai mese lava i le ofi mai o le nei whama. Mātou te ioi e matali tonu. I te leo mea lofa ma le sisia ua e whasoa. Sanga maua i pēne maa whanawhana e ngā lulu e lau whanau. Au alawa se vi inga o lau whio. Mātou whawhtai fo i au o whiong pa ia. Sanga whamana tu mai ai mātou le mea te tau ono o mātou whana. Ngā luenga whama whanawhana lo nganga. Whamalu si au ai mese ai teimi e vai ai le ola. Wha le whatua tua. Sili o le mātou whawhtai o le whao le tanga e tasi ai awhi. Ina ia mā ngalo le tangata angasa. Angono le mātou whātau wā. Wapo whia lava mātou te anga iai e leise me lilo i lau siru whanga pa ia. Mātou lava se whanau ang sala. Kau tino fo yo mātou whale tonu ma se o lo lava na e siru whia le li. Vai inga whale tangata. Te leo teime whātua tua na i le musungsunga lo ngā. Sua malio a wala le alio le lalolang. Lala leo le mātou o atu. Si lalo whamai, ma whamanga lolo o atu. E ala e li toto pa ia o Yesu ke riso lo mātou o li wha. Whamuia i ati na SS. Ile ngata le soifua o utangata lau te. Ao se manuia au iluma o se o mātou ni atu. Manuia i tai whare malo, ma tai whare kane sia. Ia mau pēlo nā tau soifua lau li le ngata i le tino. Ao le soifua fo i whare nganga. E ngai ai mwhi au ngā luenga SS. Mātou tui nā tu ngā solonga whi au tau whai o le nei tau sa. Mātou iai fo i le nei vai tau o mtangi ma wha. Poi ma malutia le soifua o Samoa. Au foi ngā ruenga la vea la ufio e ale le ufi mai o le nei whamba. Mātou vāna au lava. Se e poi ma malutia o mātou lau whanua. I le whememe ai. Pea o mātou wa ai. I le lamatia o le soifua mleola o nai atunu e mamau. Mana tua e la mātou te tālo. Ia nai o mātou ai, ngā tama whanau o se o mātou nei. Atunu o lo, alala ma papa au. I so se vaenga o le nei lano lang. Ai mese lama i atunu o lo, pesi ai le nei whama. Ia iai lau whamnuia ma pui ma malutia lo rātou soifua. Ia, tui nā tupea ia te oe mea umai ala i le whātua tua. E tu mau hai le vi inga ia te oe lo mātou tamaa. So se tasi o lo fia maulau fi so swani. A pātu iai o ao lawia. Tātou malau fio le nei aso. Tai mi foi le nei fia fita o tolo o tunu ma moe ma malo lo. Ia e mafutai na e mātou. Mātou te talo lea. Ela lava ia Yesu lo mātou o lima lo mātou whao. Ao le manuia. Ma le file mutele o lau fio le atua lo mātou tama. Le lofa si silese Yesu Keriso lo mātou o li ma lo mātou whao la. Ma futanga fai pea malau fio ngang pa iai. Tu mau mai leo mātou lunga o manei. Lunga o lau whanau le lau langi ato. Nei se iau le whāwawau lawa. Amen. Ua whaafonga lo tātou ta pausili le taulanga osi ma le taulanga whaaftai. Ia e peo na taita ia sunga le whaafengainga ia whililangi tole foa. Ma le kale sia i whakasai sa mea i whangaloa. Natu ia ua untea i le tua le taulanga ma le whaaftai sula whaapaleina lana fio i le vi inga. Whaaftai mo talusanga i e ngata i leo vi inga o le tua le whaafonga maula tunu. I le whaau ma le whaamanatu le tala le. Mia le whamanatu le tala le pe le ufolofola. O sao no i ele sunga le whaafengainga po le sunga le tātou tofi le nea muli ma le lota ton. Mānei. Mānei a tele. Ia wai ia se tātou. E muli ono tā inga.
mana ia mai se la le ala la tatou o le vai tau o le tele o fiafianga Yo. ia mai se tele me fa fiafia to sina e loto la ke usiana a mana ia fa manatu muli muli ma le loto tele awala te muli muli hona le vai ngata ngata pe family tofi pe te muli muli fu e fa malie se mana ongo se stangata ai muli muli ma le loto o fa ma itele nganga o le tu e tele tonu ma le fa tu mana ia fa manatu Ia fa manatu sunga tofi. ele ngata la nei vai tau ia me se le tele lau vai ngale tau ni antikristo Yo. antichrist pe fa folinga ia tau le fa manatu ma fang ia tato muli muli ma le loto tai ton fa tai ia o le talo ia aveo se fatu po u se le tupu mola a wan so fo fa le nganga o tato tunu ale la mai mo mai fa fianga fa le nganga ia tawa ma fo le fa o tala le e pe ona tapina ina mo le ne fiafi Oh
ti mai. So levasa sa Eloina Elolo to le moana sa e fango taina olo na se ai mole tapua inga nangona lo vai wa e tinga ina malingi o loi mata wa e toe mana tua ina na yo matua malela ua tapua inga e te musu e fo ia tu ia tu I whanua e asa le whaiva Ua le atu nuku whili I le tai se au ngā waha E poto o le tautai e si se lana atu I ama o lu I tauna Tautai mata pala pala Ya e whaamalosi Ma whaatamatane A e a whaatia awalawa E te pole pole vale O Yesu o le matai O le matai o le matangi ma le ngatai whale
Oh
vai vai lau tau tala na e tau mo ita o na ulu ulu fa o mauana ia na o oe ulu tamara te lo fai ante oe ulu tamara ulu ia te alei lo leo mau folinga te tau a beina oe ulu tamara ua e maluti mamosi ua nga sa e mata I tuina mago o fa o sosanga na e o ia lo fa I sosanga ua ona tuanei o te leto e te aese laka ia ona o oe ulo tamara o te alofai a te oe ulo tamara o loi a te alei lo leo mau folinga o te tau a beina oe ulo tamara
Yeah, we dance and praise the Lord. We represent Jesus Christ. Yeah, come on, no rebellion, 'cause the Bible has been given to me. You feel good and bring me back, but Jesus let's make my free with you. No more fighting, no more drinking, no. Jesus said, what me not when he was well. Me no be a Christian, and dancing in the blood. Me be a Christian, and dancing in the blood. Me be a Christian, and dancing in the blood. Me be a Christian, and dancing in the blood. Double me, let me dance. Dance to Jesus.
Ya ni sina fa fianga fa le nganga e pe ona mai mo si sila mail tatu tulu. Ya ma lo lava le fa to ila to na fa ta ma o mail tatu pokalame ya me se fo la to o lo mai mo mai ta fa fia pe le sole sa fa ta nu na ile musai no le motor formula ma lo lava lo sai ya fa ma lo fa to fa ma lo le ofiso fenga palot ma de wa le wa fa solo ma nga fenga lo palota mo palota fa to le mo na to yo mo na to le fayo na sui fole fa le palota la sota ya la tala la mano wa me mo tino ala yo wole se pre polling esa wa yo wa man ma lo sunga ya fuyono ya lo no mingala ina tu mo ni la fa solo la tu palota ya pe ona fa tinoina ala sota ya yo tato palota ma lo lo sai pa ma lo fa to ele ngata lo fiso fenga palota na fa pe fo initium tanga luenga lo fiso soni ya wale fa mo le tu amna to lo tato se mai lisi vai le la mai mo mal tato wa tu initium tato fa se silanga fa la hotel. Notice from the Office of the Clerk of the Legislative Assembly, Parliamentary Youth Program, Tuesday and Wednesday, 14-15 of December 2021. The Office of the Clerk of the Legislative Assembly, in partnership with the United States of America Embassy Office in Apia, will be hosting a Parliamentary Youth Program on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Parliamentary Precinct in Mulino. The Parliamentary Youth Program aims to inform youth participants about the inherent functions of Parliament, the role of members of Parliament, and the functions of parliamentary committees. Participants will also have the opportunity to observe parliamentary proceedings. There are 150 openings for participants between the ages of 18 to 45 to attend the two-day program to be held on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Moto Tofilau Eti Alessana building in Mulinu at 8 a.m. Participants wishing to attend the Parliamentary Youth Program are requested to contact the Office of the Clerk of the Legislative Assembly to obtain a registration application, and for further details on participation requirements, please contact Tupua Siosi Fui, Le Maluruta Masina Lupe, or Mele Malama Lofi Pali of the Community Relations Services Divisions on telephone 21811 or 21812, or email tupua.fuifui@parliament.ws or ruta.masinalupe@parliament.ws or mele.papali@parliament.ws. Thank you, signed by Leatisa Witime Tala, General Secretary, Office of the Clerk of the Legislative Assembly. Fasisilanga o le whaalufalenga le kalesia whapotonga Kirsiano Samoa i Vaipua. O le ale le paia whaavatiwa au loloa paia sautua whawhawha o Samoa mauna tua oi. Mai leo neone le ufitia o le mtasawa o le tuimanua. E o le mauta o le tamaitai o na whanua o ala o manu e le uia. O le au le toi utu vai le pulepu la iai. Au le au utu vai lolo e pei o fōlaunga le tonga. E vala watu ma le whaalolo lama. I tama whanau uma le ni nuu o Vaipua. Le paia i lupe whaalele mo le tala le lei. O swafa ma whaila aunga. Whale tua matausi sa oa matamaitai. Le malosi whaapea tama mateini. Ai maiso a inga o wo ma au mea mamai. O lea watu le whaila. Le maunga o le atua sa fausia a wao si ngā taulanga lo tātou nuu. Le maota tā puai. E talo si ailo tō whenga iei ma whiau ma ngā luenga. O tō whinga mai le langi. Ai maise le whaano no manu mo si o tātou nuu. A fio mai, su mai matala au mai. Si o tātou whaile fia ma pati patia le alofa o lo tātou tapa au sili o le langi. Ma ofo i nā tuloa la tātou taulanga. Mola na tala i le lei. E mātango fia lo tātou o wai whaatasi. I le mawhana whana o le so o toto ma le so o loto. Ina ia mula tātou langa mana namu ai fofonga o le atua. O le polo kalame e whapea, a solulu, a sasafulu lima o te sema, e tali ai a inga. O le itu la e lua i le fiafi tātou pōsiva. O le asotofi a sasafulu ono o te sema, tae au, ta lolo. O le itu la e safulu i le tae au, sauninga o le whapa ianga. Itu la e safulu lua i la oli,
tau mafutanga mawhaalolonga. O le itu lai lua i le afiafi, lulua ao ma whātou whā. Whāmoe moe la tātou whelua i ma mafutai i aso tau poina, i si umalae ma le vaipua, i le pule whaasoi fua le ao le kalesia. Ma le whaalolo lama, sa inia le sunga le whaafengainga, ma le kalesia e whakasa i vaipua. Pasisilanga me le mafutanga o tina le kalesia whapotonga Kirsiano Samoa, o le afona le komiti la ititia le mafutanga o tina, i le aso lulu aso mua te sema lua afe lo tasi, i le ane viliamu i tamalingi, i le itu la iwa i le tae au, whaamole mole la e le kola lan moana. Alofa mai le atua tai mailo to soifua i le aso, e peyo na ato faina, ma le whaalo alo tele, sa inia e whaafitai tupai, whailau tusi o le mafutanga tina. Notice from the Office of the Clerk of the Legislative Assembly, Parliamentary Youth Program, Tuesday and Wednesday, 14-15 of December 2021. The Office of the Clerk of the Legislative Assembly, in partnership with the United States of America Embassy Office in Apia, will be hosting a Parliamentary Youth Program on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Parliamentary Precinct in Mulino'o. The Parliamentary Youth Program aims to inform youth participants about the inherent functions of Parliament, the role of members of Parliament, and the functions of parliamentary committees. Participants will also have the opportunity to observe parliamentary proceedings. There are 150 openings for participants between the ages of 18 to 45 to attend the two-day program to be held on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Maoto Tofilau Eti Alessana building in Mulino'o at 8 a.m. Participants wishing to attend the Parliamentary Youth Program are requested to contact the Office of the Clerk of the Legislative Assembly to obtain a registration application, and for further details on participation requirements, please contact Tupua Siosi Fuifui, Le Maluruta Masina Lupe, or Mele Malama Lofi Papali'i of the Community Relations Services Divisions on telephone 21811 or 21812, or email tupua.fuifui@parliament.ws or ruta.masinalupe@parliament.ws or mele.papali'i@parliament.ws. Thank you, signed by Leatisa Witime Tala, General Secretary, Office of the Clerk of the Legislative Assembly. Fasisilanga o le whaulfalenga le kalesia whapotonga Kirsiano Samoa i Vaipua. O le ale le paia whaavatiwa au loloa paia sautua whawhawha o Samoa mauna tua oi. Mai leoneone le ufitia o le mtasawa o le tuimanua. E o le mauta o le tamaitai o na whanua o ala o manu e le uia. O le au le toi utu vai le pulepu la iai. A le au utu vai lolo e pei o fōlau ngā le tonga. E vala watu ma le whaalolo lama. I tama whanau uma le ni nuu o Vaipua. Le paia i lupe whaalele mo le tala le lei. O suafa ma whaila aunga. Whale tua matausi sa oa matamaitai. Le malosi whaapea tama mateini. Ai maiso a inga o wō ma au mea mamai. O lea watu le whaila. Le maunga o le atua sa fausia a wao si ngā taulanga lo tātou nuu. Le maota tā puai. E talo si ailo tō whenga iei ma whiau ma ngā luenga. O tō whinga mai le langi. Ai maise le whaano no manu mo si o tātou nuu. A fio mai, su mai matala au mai. Si o tātou whaile fia ma pati patia le alofa o lo tātou tapa usili o le langi. Ma ofo i nā tuloa la tātou taulanga. Mola na tala i le lei. E mātango fia lo tātou o wai whaatasi. I le mawhana whana o le so toto ma le so loto. Ina ia mula tātou langa mana namu ai fofonga o le atua. O le polokalame e whapea, a solulu, a sasafulu lima o te sema, e tali ai a inga. O le itu la e lua i le fiafi tātou pōsiva. O le asotofi a sasafulu ono o te sema, tae au, ta lolo. O le itu la e safulu i le tae au, sauninga o le whapa ianga. Itu la e safulu lua i la uli, tau mafutanga mwhaalolonga. O le itu la e lua i le fiafi, lulu ao ma whātou whā. Whāmoe moe la tātou whelua i ma mafutai i aso tau poina. I si umalae ma le Vaipua, i le pule whaasoifua le ao le kalesia. Ma le whaalolo lama, sa inia sunga le whaafengainga, ma le kalesia e whakasa i Vaipua.
Pasisilanga me le mafutaga o tina le kalesia faapotoga Cristiano Samoa o le afono le komiti laitiiti a le mafutaga o tina i le asolulu aso muamua te sema lua afe lua tasi i le ane Viliamu i Tamaligi i le itu laiva i le taeao faamolemole la e le kola lanuana alofa mai le atua taʻitaʻi mai loutou soifua i le aso e pei ona atofaina ma le faloalotele sainia e faafetai tupaʻi failautusi o le mafutaga tinā ia mo i latou uma lava o faamanatuina o latou aso soifua i le aso manuia tele o tou aso soifua i latou foʻi feagai mi faanoanoaga ma tou talo i le agaga faamafanafana o le atua manatua ai foʻi ia le suga i le lipule le alata nei le suga i le efupule ia ma le paia i le aigalii ona o le valaau paia le atua i le tinā ia i le ia se failoto e pule aoao le atua ape foi le sunga ia fata o se tase siini o le nei alata ia ona o le valaau paia le atua i siona foi tua le sunga i le tina pensione malolo e pe ona amia le atua le ala le malanga le maliu maleoti ala matou tatalo ia iai faamafanafanaga le atua maua le loto tele maua lona saʻi feagai mai tuaso faigatā tautuanā le saoga lemu a maise ia o le afai fuʻi ma susuiaʻi mai uiga o le tau le ngata e latou o lo ilunga la wala tele po i latou o lo uia tafala ia sa vale ma le faautauta a fai tagofia la malosi a wale tango i le foeulu le tavale alo tatou se mai taualunga o tatou mafutaga lenei afiafi faafetaitele nei tatou paaga ia i tuala le faafetai a tatou paaga pia o taeao le taina i le palo solua ono ia ua i taulia e au ia lau saunia o tu tai ai o fete tapalolo i alipata oh wa i fu so le wa i so ngi ya amati ia wale melo palo wale tele no mai la tapalolo le afa tu la fia i palolo mai uta ngata fa mai ila ngai le fa ngo fia tai ale o to va i ni no la tu la me tapalolo sa wale palolo so i tu ia le matou tapo ia tualo la tanga au me ai tau foi a matini la tanga palolo ia foi le alo tele tu ia foi manuia tanga palolo a vai no i talo tapa ia le no mo le tele nga fa tel i lango tatou programa mo fai ai na wina tu nei programa sulla la mai la fia il mtanga renga business ala mnu mo le ia fa per compagnia SOS ia lu teleina ia fa mo tu lo torne fiaf fa aftai sa mo la mai moanga le ngata sa mo ne tunu mamau fa aftai tele le mai mo mai fa o sala sa manto ngana fa mangalo tau tu ale fa kasa TV tato te fe la so tao mo temnei to fa se fu Samoa has the Occupational and Safety Act 2002 for the safety of workers and workplaces. As an employee, do you know you are required to wear appropriate safety gear for your safety at the workplace? As an employer,